Wetso ke dikgang tsa Botswana Television tse di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga Buruni ke Benson Phutego Madume makore di tibulegela ka ditlhogo. Puso e golagana le babeeletsi bangwe go aga kokelo e tla lopang didikadike di le 7 million kwa Majwaneng. Barui ba gantsi ba lopa go letlelelwa go rekisa nama ya bone kwa mebarakeng e letswang ke bone. Fa mo go tsa metshameko modulasetilo wa rola sa itlama go tsosa setlhopha seo lentswa se lebane ke dikgwetlho di le mmalwa. Khaitsiri ke Ntebogang Sebetlela utso go thobisetsa khutlwana sa tsa metshameko. Khaitsiri ke yo mongwe a mantle babili ene ke ena tsuo tolokololang ka puo ya diatla a re tsene. Mothusetona wa lephata la dikgaolo le tsangwao Re Ignatius Muswane a re puso e tla ga kokelo e mpšha kwa motseng wa Majwaneng kwa kgaolong ya Tswapo North. Fa rola banni ba motse o dikgang tseo tse di monatana a re puso e bonye bangwe ba babeeletsi ba ba dumalaneng go aga sepatala seo ka kwa Majwaneng se se solofetsweng jalo go lopa didikadike di le 7 tsa dipula 7 million. Lovemore Mario wa bega. Motse wa Majwaneng o hitelwa mo kgaolong ya Tswapo North dikilomitara di le 81 go tswa mo motseng wa Phalape yo e leng one boremelelo jwa dithabololo mo kgaolong e. Banni ba motse o ba ntse ba tsaya loeto go latela dingwe tsa ditamelo kwa Phalape. Nngwe ya tsone e akaretsa tsa botsogo ka jaana kokelwana e leng teng mo nakong eno e sa kgone go ntsha dingwe tsa dithuso. Re kopa gore re telwe di-specialist ga teng ka Setswana bone mo re telwe di-specialist di te di lebelele bana ba rona mo sekolong ka gore bana ba sokola. Ngwana ha bone, ngwana ha itse go kwala, ngwana ga bue sentle. Kgakolo ya mehela ke gore go kwano dithabolo tsa rena di se di wele sentle. Re na le maphata a ke agriculture ke ta bua hela gore agriculture re sokodisa banna ba go re tsa ditamelo kgakala mme mo e leng gore ha o le mogolo a se ka kgona a mme re tlo tswelela ka go nna re ntse re tshela ka lone lešhekere re la gore ere ga o tsela kwa go dipilisi ga dio seo le dikgomeletsweng ke ngaka mme le ngaka a tsamaile wa o molata leng ka eng jaaka gongwe se buisa se buile se re kana bangwe ke bagodi ba kgona go tsamaya ka bothata. Go tsibogela seemo se sa le thoko la ditamelo mo motseng o puso jaanong ya re e bonye bangwe ba batla golagana le bone go ba thusa go aga kokelo e ntšha mo motseng wa Majwaneng e tla lopang 7 million pula kana go feta. Mo leineng la Jesu Kriste, mo leineng la President Boko, ke tlo lebegelela gore re bone di-donora tse ba tla le agelang tleliniki mo motseng wa go meng wa Majwaneng. Tleliniki e tla agiwa ka madi a ka tshwarang bo 7 million. E tlo ba tleliniki ya Mmamorato ya marata go bona. Re sa le fo Tona Muswane o rotloeditse banni ba motse wa Majwaneng go dirisa lekgotla la dithabololo tsa motse la VDC go dira dikgwebo le dithabololo di pehela tse di ka ba direlang letseno le go thabolola motse wa bone le go feta. Lovemore Mario, Botswana Television, Majwaneng. Re ka gotwe go se go letsogo le le abang. Company ya Vivo Energy Botswana ya betse jalo lephata la lefatshe le temothuo dikete di le 10,000 liters tsa dilitara go thusa puso go lwantsha bolwetse jwa tlhako le molomo. Fa amogela mphe monotropo kgolo ga borone ka tsatsi la bobedi motshwarela tona wa lephata la lefatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti o lebogetse thotloetso ya ba Vivo Energy a re mafura ao a ta ba thusa kana a thusa bodiredi jwa lephata go tiisa maiteko a ntseng a le teng a go lwantsha bolwetse ka jaana ba tla kgona go goroga bonolo kwa bolwetse bo tla bo mo fitlhela teng. Lili Marumo wa bega. Dr. Dikoloti a re ntwa kgatlhanong le bolwetse jwa tlhako le molomo e tlhoka tirisano mmogo magareng ga puso makalana a ikemetseng le barui.
o tsweletse ka gore tomagano e tshwana e supa botlhokwa jwa tshwaragano mo go rarabololeng dikgwetlho segolo jang fa di aparetse lefatshe mme se tla thusa le gone go nonotsha mahama wa thuo. Ra leboga mahura a tla re kgontsha mme ke dumela gore a tla tsala re na le go bua gore a di tsale gore tsone dimphotse di tsale di a tologe. When the government approached us with this request for support under re ne ra tsibogela kopo ya puso ya go thusiwa ka lookwane. Re ne re tlhaloganya gore bodiredi jwa puso bo ka se kgone go fitlhelela mafelo a amegileng go latedisa bolwetse go thusa barui le go tlhatlhoba leruo go sena lookwane le dipalamo tse di ikanyegang. Ke sone se re le Vivo Energy Botswana re leng motlotlo go abela lephata la lefatshe le temothuo dilitara di le 10,000 tsa lookwane. Vivo Energy Botswana is proud to donate the 10,000 liters of fuel. Re sa le foo, Dr. Dikoloti a re ba itemogela fa go santse go na le barui bangwe ba ba ikgatholosang melawana ya puso e kganelang metsamao ya leruo. Bagakolodi ba tlile ka moakanya wa the new containment zone e setseng morago bolwetse gore bo tsamaya kae. Mme re jaaka ba le mo go yone yana re tshwere bothata jwa gore batho ba re ba sisa dikgomo tsa bone ka gore ba utlweletse gore gate ya go tsamaya kae. Mme tswentsweng itseng gore go sisa dikgomo tsa gago yalo gore ba mo borejo go seng kana ka sepelo go heta. Dr. Dikoloti o ikuetse mo setšhabeng go ikgatholosa dipego le dikitsiso tse di senang boammaaruri mabapi le tlhagogo ya bolwetse jwa tlhako le molomo. Go tsona le a ke tsura ke mebepe kana dimepe tsa motho la itiretse dizone hela mme re na le thulaganyo e re dizone a confuse mongwe le mongwe ka dizone tsa gagwe. Mme re buile gore this disinformation and misinformation ke yone e rile mahatshamang gore a ba le haleng teng ka bothata jwa go laola tlhako le molomo. So ke batla go kopa ba bega dikgang ke thuseng batho ba na le seabe ba rotloeditse go tswelela ka go tshwaragana le puso go sireletsa mahama wa thuo wa lefatshe leno. Lili Marumo, BTV News, Gaborone. Kansele ya Kweneng ka ile fa e kgonne go diragatsa mangwe mananeo le ditirelo tsa yone mengwageng wa madi o sa tswang go hulara ntswa dingwe di sa kgona go wediwa ntateng ya sekgwama se se phaphaletseng. Mo pulong semmuso wa dipuisano tsa kansele makhanselara ba tlhalositse fa puso e beile pele go diragatsa mananeo a botlhokwa a ditlhabololo le fa e okeleditse kansele eo madi a tiriso a tsatsi le letsatsi mme se be sa phiri seemo sa kolotase ya itsholelo sebo se tsweletse jalo ka go ama ditirelo dingwe paakanyo ya ditsela le go diragadiwa ga ditlhabololo tse dišwa o na le thata motlhanka wa latela. Ha rolela khansele pego ya gagwe modulasetilo wa khansele ya Kweneng o supile ha ele maikemisetso a bone go tswella ka go isa ditirelo tsa boleng kwa setšhabeng ntswa le ha tsheleno le santse le bane ke kgwetho ya kwalotase ya itsolelo. Khansele e supile ha mo ngwageng ono wa madi wa 2026-2027 e abetswe madi a kana ka 309 million pula a leng tiriso ya letsatsi le letsatsi se le koketsego se be sa phiri le thoko la madi le santse la ama le go fokotsa tiriso ya madi mo ditirelong le mananeo mangwe. Khansele ya re madi a dithabololo one a fokoditswe go ya go 197 million pula. The available budget for the current financial year has been prioritized towards the completion of ongoing projects so as to madi a re abetsweng ke a yang go feleletsa ditiro tsa dithabololo tse di santseng di tsweletse ga tse dišwa go ta dirwa tseleletsele go lebile gore di ka dira letseno mme madi a mangwe ke a dirisiwang mo mananeong a tshwana bathoki le a dikhutsana le a mangwe. Promoting social cohesion within our communities, strengthening culture and heritage preservation, funding social welfare programs, and developing local government infrastructure, among others. Makhanselara ba ne ba nna le sebaka sa go kgwadikgaba pego ya modulasetilo. Ntlha kgolo e leng gore ke utlwile a bua ene ya ntlhatswa mathe ke gone gore ba the committed for ditlhabololo aka o itsegela tiro e tona ya mo le politiki ke yone ditlhabololo go tšhentšha matshelo a batho.
ra itse gore re kopanye le seemo sa lethoko la madi se le teng mme ditsela tsa rona jaaka re itse gore go nagana le dipula tse di masheta tse di sentseng re ntse re tsweletse ka gore re bone gore re ka thabolola ditsela tseo ka tsela e ntseng jang go na le dikatlegonyana tsa di dirileng kante maiteko a dirileng jaaka go nehela mo ditseleng ra bona gore go nne le progress nyana le rona re kile ya re ko kgaolong ya me ke bona gona le greater Khansele e supile ha ya abetswe madi a ka ka 16 million pula a ta dirisiwang go thabolola seemo sa ditsela tsa kgaolo tse di sa jeseng diwelang ga mmogo le go baakanya dipone tsa motse le ga go ntse jalo lenaneo la go tshela sešwa tsela ya A12 mo molepolole sekontere ka madi a ka 10 million pula lone le kailwe ha le sa bona madi gotlhelele ntateng ya lethoko la madi. Wetso tsubile televishene kana koe maleba mo parlamento wa kgalo ya gantsi Renoa Sherikgwere le Kgoa Salakae o tshepisitse barui ba kgalo eo fa tla ba emanokeng mo mogopolong wa bone wa gore ba letlelele go rekisa nama ya bone ya kgomo le lone le ruo tota ko mebarekeng e letswang ke bone ntlehela ga BMC e le nosi barui ba re fa puso e ka rekegela se ba se lopang ba tšeo kgona go bona dipoelo ebile ba kgona go tsamaisa mahamao ka tsela e tla ba berekelang re Sherikgwere Salakae a re le fa a tla mogopolo o go tshwanetse ga tla ga dirwa dipatlisiso tse di tseneletseng tsa go bona kana go sika jalo tse di ka kgonagalang le tse di ka sekeng tsa kgonagala pego ka botlalo ka Angela Enosa. Barua kgomo ba gantsi ba tshologela ko phuthegong e maikelo a yone e neng e le go tswa ka ditharabololo sa seemo sa gompieno sa go tlhagoga ga bolwetse jwa tlhako le molomo mme hela barui ba kopa gape gore serelo sa bone sa gore ba letlelwe go rekisa kgomo ko mebarakeng e ba itlhophetseng se reediwe ba re se ka ba thusa go hokotsa manokonoko a ditlamorago tsa tlhako le molomo. And it does open the FMD. Where are we going to slaughter the cattle? What are our prices going to be? To what markets are we going to sell? So these are the things that they have a big stressful factor on us as a community. If we supply 80% of the cattle of the country, we want 80% say in what is going to happen to our industry. What can save our country is the cattle industry. That money is the insurance for each and everybody and pension fund for every farmer that sits here. Bototegi bo eteledipele ja lehatshe a le na le kakanyong nngwe e le akanyeditseng either a farmer or a butchery owner. Look at the single market. They are requesting maybe to open the Mau BMC. It's possible for animals to go to Mau BMC. Re Salakae a re kgang e tshwanetse ya tshwarwa ka matsetseleko mme ebile go dira dipatlisiso tse di tseneletseng. There has been a lot of positive research about this very model. We need to borrow from the wealth of knowledge and experience from those very researchers to craft our way forward. Very purpose of understanding by others, we may need to define what really is this animal called liberalization of the beef sector, or put differently by others, the demonopolization of the BMC Act. This involves transitioning from state-controlled monopolies to open and competitive markets. Balemi barui ba kgaolo e ba kopilwe go tlhama komiti e ba sobokang botlhe go na le go bereka ba le digongwana ka seo se ka ba letla go bua mathata le matshwenyego a bone ka lentswe le lengwe hela. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. Gare tswelela tona wa metshameko le bodiragatsi re Jacob Kelebeng a re puso e ikemiseditse go tlhabolola itshwelelo ya lehatshe leno le matshelo a batho ka methale e harologaneng ya akaretsa go dira madi ka maranyane. Tona Kelebeng a re ba tsweletse ka go dira maiteko a go netefatsa gore badiragatsi le ditsoritshi tsa lehatshe leno tota ba monogae ba simolola go ba lebogo ka maranyane. O buile se kwa thutopuisanong ya go dira madi ka bodiragatsi ya mafatshe a Botswana le Namibia e neng e tshwaretswe mo notoropo kgolo Gaborone ka la bobedi.
wa me mokgatitswane le Amarachi Aniagbuna ka pego. Mohama wa bodiragatsi wa lefatshe leno o tlhalosiwa go na le bokgoni jwa go tswakanya itsholelo go tlhabolola ngwao le matshelo a batho e re ka lefatshe leno le dira maiteko go tlhabolola itsholelo la lone le sa ikega ka diteemane. Mohama wa bodiragatsi o le jwa le nngwe ya e ka thusang go diragatsa seo. The creative sector remains largely under-commercialized. Mohama wa bodiragatsi o santse o sa dirisiwe ka botlalo go dira madi. Lephata la rona le mo dipuisano le dikhamphane dingwe tsa mafatshe tsa maranyane go batlela badiragatsi ba mono sebaka sa go dira madi ka maranyane. Re santse re dira melao e tla thusang gore go nne bonolo gore badiragatsi ba dire madi ka maranyane. Necessary legal frameworks to allow our creatives, especially the content creators, to live a living from their digital content. The creative economy offers pathways for participation to those who have often found themselves on the margins. Mohama wa bodiragatsi o na le methale e mentsi e ka yone e ka akaretsang batho ba tshwana banana ba batlang go itirela botshelo, bomme ba ba batlang go dira dikgwebo, ba na le bogole ba ditalente tsa bone di tlhokang go sirelediwa le ngwao ya merafe e kgotsa e ka ipelafatsang le go itshetsa ka dingwao tsa bone. And for rural communities whose cultural assets can become sources of pride, income and resilience. Mo nakong eno Mohama wa bodiragatsi o santse o haragero ke dikgwetlho tse di o isang go dira bontle, ka jalo seo se kgoreletsa maiteko a go akaretsa botlhe le gore o dire madi ka selekano se se bonalang. In both Botswana and Namibia, we know that the potential is not fully unlocked. Mo mafatsheng a Botswana le Namibia go santse go le thata go dira madi ka maranyane. Letlhoko la ditiro la banana le lone santse le kgwetlho. Go santse go se motlhofo gore dikgwebo tsa badiragatsi di ka bona dithuso tsa madi. Batho ba kgaolo ya Aforika ga ba akarediwe mo maranyaneng mangwe a kgotsa ba ka bong ba a dirisa go dira madi. Ke bone badiragatsi ba mmino wa setso ba bina mo go kgatlhisang ba e leng gore fa ba ka tsenngwa mo maranyaneng a YouTube ba ka dira madi a mantsi. Documentation, if you put them on YouTube, they will get monetized. Because our film and TV industry in Botswana ya gola e tla teng with the recent establishment ya the cinematography bill, which is a welcome development. Se ke eletsang gore ke tswe ga ke se umile kgotsa ke se robile ke go bona gore where does the government lead us. We have a very immense good talent out there, but how do we reach commercial spaces? So I'm expecting to hear much of that from the panelists. Sabe sa Mohama mo itsholelong ya lefatshe leno ke 0.05%, mme go solofetse gore se oketsege go ya magareng ga 2.5 le 5% ka ngwaga 2030. Wa me Mokgatitswane, BTV News, Gaborone. Me ga re tlola melelwane tautona wa Aforika Borwa Cyril Matamela Ramaphosa o gakolotse gore go tsengwe mo tirisomelao e gagametseng tebang le batho ba ba tsena mo lehatsheng ba sena diteseletso. A tlhagisa gore batho bao ba ba nnang e se ka fa molaong kwa hatsheng la Aforika Borwa ba kwagatsa maiteko a puso a go tlhangwa ga ditiro. Cyril Ramaphosa o ne a rola dikgato tse di gagametseng go akaretsa go sekisiwa ga bahiri ba ba thapang babereki ba ba senang dipampiri, go nonotsha pabalesego ya melelwane le go fedisa dikgoreletsi mo melaong ya bahaladi. A re tota sa lefo Ramaphosa o ne a tlhalotsa fa sa dumalane le go kgethololwa ga bahaladi le tiriso dikgoka, mme a gatelela gore molao ga ya tshwanela go kgaoganya tšhaba epe. O ne a bolela gore fa motsamao wa batho o laolwa sentle go ka thusa mo kgolong ya itsholelo. Wetso re tsena mo dikganyeng tse re di tibolang tsa dithebenyana tota le tsa papadi le peeletso, mme ga re tsena mo go tsone ditlhwatlhwa tsa lookwane ditlhotse di oketsegile ka 2% jaaka ditlhaselo di tsweletse kwa botlhabagare le tiego ya go rarabolola jalo ntwa e phagetseng fa gare ga lefatshe la Amerika le la Iran di gomagometsa jalo go kgoreletsa theko le motsamao wa mafura.
leokwane la Brent le oketsegile ka 2.3 US dollars go reka barele ka 98.30 US dollars fa kwa US West Texas Intermediate leokwane le le sa tlhotlhwang crude oil le oketsegile ka 2.34% go reka ka 96.10 US dollars barele koketsego e sala morago ke e diragetseng ka kgwedi ya Motsheganong re sa lefo lekalana la International Energy Agency le tlhagisitse gore leokwane le le mo mabolokelong go rala lehatse ka bophara le ka nna la hokotsega thata fa kgoreletsego ya motsamao wa tse di tsamaisiwang ke leokwane o ka tswelela baitsanape ba re tiego ya dipuisano tsa Amerika le hatse la Iran mmogo le yone kgoreletsego ya motsamao wa dikepe tsa leokwane di bakile koketsego ya ditlhwatlhwa tsa mafura. Jaaka o iponetse wetso re tlhodimetse re tsentse marukuruma go kumela dikala solong re go tisetsa dikgang tsa papadi le peeletso mme a re ikele metshamekong le kgaitsedi ya Kente Bogang Sebetlele. Atla ke go leboge Benson Puthego mo tsona etshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela modulasetulo wa setlhopha sa Township Rollers Thapelo Fish Babalinga a re lentswe setlhopha se ne se aparetswe ke dikgwetlho di le mmalwa go itumelela ka fa ba dirileng ka teng mo pakeng ya 2025-2026 Babalinga o boletse seo mo puisanong le kana la metshameko la Botswana Television a leba paka e sa tswang go wela jaaka setlhopha sa gwe se ne se amilwe ke manokonoko a le tlhoko la madi le go sa letlelelwa go kwadisa batshameki jaaka bane ba fetsa paka ya botlhano ka tatelano ba sa kgona go kuka sejana sepe a re utlwe Kgomotso Sefako. Rollers e le nngwe ya dithopa tse di tumileng monogae e ntse ba sa dire sente jaaka tuelo mo pakeng tse di fetileng ka ntata ya mabaka le mokawana ka ngwaga wa 2023 bopa ba ne ba kgaogana le morutiitsi mogolo Jack Disha pele ba kgaogana gape le morutiitsi o mongwe Sebata Group Ngogola ntse le mongwe mo fetileng mo kgwedi ya Phalane Rollers e ne a bona molato wa go sa duele mokatisi wa bona wa pele Abdulaziz Kakash mo go ba ikileng gore ba segole thoko mo go kwadiseng batshameki mo nakong ya theko le thekiso tse tharo tse di latelang le fa go ntse jalo modulasetulo o tseneng ka kgwedi ya Herkgong o dumela fa ba dirile go lekane go ba feditse mo maemong wa bosupa mo leking ya FNB Premiership le go goroga go dikwatarfinaleng tsa Orange FA Cup. Ordinarily I wouldn't say go a intumedisa mara ka mabaka ke go a beileng pele le seemo se ne se le teng go teaming ke so se lo sa itumedisa because ke ene re bua gompieno gongwe re le nngwe ya di-team tse tharo tse e leng gore di relegatile kana e le gore nngwe ya di-team tse e leng gore re suspendiwe so ne go le botlhokwa gore di beele leina la team hela ka bo yone gore nya re agele team go a ko pele mo sengweng so yalo nka e ba gore e go a itumedisa gore gompieno re bua le gore team teng re tla kgona gore ya ka ile off season ana re ipope sesha ka re bidwa popa ya ipopa ke nako gore re ipope sesha ga ka Babalinga ba ta itebaganya le go sekaseka tsamaiso tsa bone go a pele re tshwanetse tse dingwe re dumele ra amogele gore re na le dingwaga di le dintsi dilo di dirwa ka ntseng di dirwa ka teng go ntse di re berekela mme yaanong go lebega di silwe ke nako so re tshwane gore re teka diphetogo tse dintsi tse di teng mo teaming yaanong kana Township Rollers ka gore ka sekgowa it's a team of interest le ha playera e tswa e nna dikgang tse ditona modulasetulo yo wa ba lelwapa la gagwe ba na le ditso mo setlhopheng seo ba santse ba dumela fa ba tla tokafatsa tshameko mo pakeng e tang goal e ke e setetseng ha re tswala maloba e bolela di-playera le di-coach ke gore this coming season re tshwana gore re nne in a position eno ra go tshameka CAF because you can't call yourself a big team with some Champions League and some Confederations Cup. So by all means is a target that I'm setting for the team for the season tse di kopile e be le gore re kgonne gore qualify le CAF tournaments yaanong ke ambition e go godimo yaanong gore re ya re tshwana gore team e be le stable
re kgone gore re tise di-playere tse leng da re thusa gore re ise themeko pele. Mo nakong eno botsamaisi ba Rollers bo lwantshana le dituelo tse di saletseng kwa morago go neela setlhopha sebaka sa go kwadisa batshameki le go ta ka mananeo a tsepameng a go ngoka barutwetsi le go itirela letseno. Go Motsosefako, PTV Sport, Gaborone. mothusa moeteledipele wa tsa tlhabololo motshameko ga kwa lekgotla la Botswana Volleyball Federation Shadrack Mudiakgotla a re botsalano ba bone le dikolo tse dikgolwane tsa kwa United States go tla ba thusa thata mo tlhabololong ya motshameko wa bone segolo jang go tswa kwa moding. Mudiakgotla o kaile so mosong ono jaaka BBF e ipankanyetsa go tshegetsa metshameko ya botsalano le setlhopha go tswa kwa sekolong sa University ya Morgan State mo kgaisanong e tla tshegediwang mono Gaborone. A re utlwe Victoria Dakin. Loeto la ditlhopha go tswa kwa sekolong sa Morgan State University le tla jaana e le bontlhabongwe jwa tirisano ya Botswana Volleyball Federation le ba Bring It Promotions go United States. Past we only had USA teams coming. Mo nakong e fetileng e ne ditlhopha tsa USA fela tse di tlang mono. Kgaisano jaanong e setse e godile jaaka re setse re na le ditlhopha tse dingwe go tswa kwa mafatsheng a tshwana le Zambia le Lesotho ba bone ba simolotseng go tla ngwaga o fetileng. Tournament last year. So last year, Morgan State University sent one volleyball player to participate in the team, in the USA team. This year, we brought... Ngwaga o fetileng Morgan State University e ne e rometse motshameki a le mongwe go tlatsa setlhopha sa USA. Gompieno re kgona go romela ba supa go dira setlhopha sa rona, ka jalo re na le ditlhopha di le pedi tsa USA mo kgaisanong. Re na le baithuti ba le bantsi ba ba tsileng go tla go ithuta go le gontsi le fa e se mo go tsa volleyball fela. Standpoint. And so at Morgan State University, it's not just about volleyball, it's about the whole cultural experience. Ntle le metshameko, lenaneo le le neela bakatisi ba mono gae sebaka sa go ithuta mo bakatising ba ko USA jaaka go tla bo go rulagantswe dithuthuntsho tsa bokatisi mono Gaborone le Francistown. We've been working with Lidumam Primary School. We have been working with Maikano here in Gaborone. Mo Gaborone re ntse re bereka le sekolo se se botlana sa Ledumang le sa Maikano Junior. Ko Francistown re ne re bereka le sa Matas Bay le sa Nyangagwe. Re laletsa bakatisi go ralala lefatshe leno go tsenelela dithuto tse ka di ka ba fa dikitso tsa go katisa batshameki ba ba tswang ko tlase. What is it that is being done when coaches are coaching? Mananeo a mothale o a go ikgolaganya le ditlhopha tsa mafatshe-fatshe a bereka gape go ka godisa mogama wa bojanala jwa metshameko. USA team is going to have opportunity to tour the country because, as we said, it's not only about sports, it's also about cultural. Setlhopha sa USA se tla nna le sebaka sa go etela mafelo a tshwana le Mokolodi, Camarines, Francistown le Kasane jaaka ba ithuta gape ka dingwao tsa rona tse di farologaneng. Places like Mokolodi, Camarines, they will go to Francistown and they will go to Kasane. Kgaisano ya Ditsala International Cup e simolola ka Labone mme e bokhutlong ka Matlhatso go go tla bong go phadisana ditlhopha di le supa di akaretsa tsa setlhopha sa Botswana sa Zambia ya Rose Olympic le sa Police 6. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Motsana se duela fela ka tselentseng jalo di gantsa rona tsa metshameko menna lona tla ba re kopana a gape kgante jana fela ke bisetsa go Benson Phutego gore ga kola tsene go ga kwa pele. Puso e golagana le babeeletsi bangwe go aga kokelo ya didikadike di le supa kwa Majwaneng kwa Tswapo. Barui ba gantsi ba lopa go letlelelwa go rekisa nama ya bone kwa mebarakeng e le tswantse bone. Fa mo go tsa metshameko modulasetilo wa Rollers a itlama go tsosa setlhopha seo le ntswa se le bareki dikgwetlho di le mmalwa. Wetsone di le kaloga go di helana go tsone ntse re patabatile re tswella le dikgantse dingwe tsa diteme tse di hitlhelwa mo lehatsheng leno gakologela gore phuduhudu ga e tlhatlhelwe mme le mepila yone le hetwa ke la pudi.